Исәнмесез. Хәзерге вазгыятта бу сүздә сәламләү генә түгел, сорау буларак яңгырый кебек. Бу көннәрдә Төркиядә яшәүче кардәшләребезгә карап шулай дип кабатлыйбыз. 6 февраль төнендә Төркиянең көньяк көнчыгышында булган 7,8 магнитудалы җир тетрәү соңгы 80 елда иң көчлесе. Меңләгән бина җимерек, берничә мең кеше хәлак, дистәләрчә мең кеше яраланган. Куркыныч саннар сәгать саен арта. Бу афәтнең кабатлану куркынышы әле дә саклана. Бүгенге тапшыруыбызның төп соравы кардәшләргә нинди ярдәм кирәк һәм без ни эшли алабыз. Хәерле кич, төрек халкының кайгысын уртаклашабыз. Öncelikle Türkiye milletinin başı sağ olsun, gerçekten çok üzücü bir haber geçmiş olsun. Hem birinci şirata bizim de elbette Türkiye'nin Kazan'da General Konsulu İsmet Erikan'dan soğuk yanlıklarını biliriz. Bugün durum nedir? Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Durum bildiğiniz gibi Türkiye'de çok vahim ve üzücü, trajik iki büyük depremi arka arkaya atlattık. 11 vilayetimizi, yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı etkileyen bir deprem oldu. Son rakamlara göre 8 binin üzerinde vatandaşımızı maalesef kaybettik. 10 binlerce yaralımız var. 11 bin binanın yıkıldığı hesaplanıyor. Hala arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve bu haber elbette ki sadece bizim için değil, sadece Tatar kardeşlerimiz için değil, tüm dünya için çok üzücü bir olay. Beklemediğimiz bir olay. Allah'tan gelen bir olay. Bunu da anlıyoruz ama kayıplarımız çok büyük. Dileriz ki Yüce Allah'tan daha da fazla ölü sayısı artmasın. Türkiye zor tragediya yaşauza. Şınlap da bu yer titrəu bik korkunuş buldu. Hem bizim milletteşlerimiz zor ağır kaygı yaşauza. 11 mindən artıq bina jimirildi. Minlərçə ölüşü var. 10 mindən artqan yaralılar sanı hem bu sanlar arta bara gün sayın. Biz indi hazır Allah Teala'dan şunu soruyoruz, bu halak buluşlarının sonu artmasın, azaysın. Hem bu sınav aşağı uzğanda bizge Allah Teala'dan yardım gene soruyoruz. Facia bulgan yerlerde bizim vatandaşlarımız yaşıyor mu, yok mu? Bunu biz elbette sıramışa kala almayız. Bu bölgede Rusya vatandaşları çok mu? Normal şartlarda bu bölgede çok fazla Rus vatandaşının olmaması gerekiyor. Deprem bölgesine en yakın Mersin'de Akkuyu nükleer santralini biliyorsunuz Ruslarla beraber yapıyoruz. Rus dostlarımızla beraber yapıyoruz. Ancak depremin henüz ilk saatlerinde daha aldığımız ilk haberlere göre de orada bir zarar ziyan yok, bir kayıp yok. Ben bu ana kadar gerek Tatar kardeşlerimizden gerek Rus dostlarımızdan o bölgede bir can kaybı olduğuna dair bir haber almadım. Türkiye'nin daha doğu güneydoğu bölgesini etkiledi bu deprem. Normal olarak çok yoğun bir turistik bir bölge değil. Onun için çok fazla yabancı ülke vatandaşı olduğunu tahmin etmiyorum. Negizde bu tübekte көп sanlı Rus vatandaşlar bulurga tiyiş tügel, çünkü bu turistik region tügel. Hem elge kadar Tatar kardeşlerden, Rus dostlarımızdan biz kimdir halak bulgan degen haber biz olmadık. En yakın Rusların көп sanlı yaşayışı en yakın şehir ol Mersin şehri. Anda bilgenigizce biz Rus dostlarımız bilen birge atom elektrostansiyası tüzüle. Hem köbisinçe Ruslar şul şehirde yaşıyor, lakin o şehir nık ziyan görmedi. Anda bari tek biraz titreugine buldu. Мында инде зыян күрүчеләр һәм җимерелгән биналардан тыш тагын бер мәгълүмат. Шулай ук инде
бик борчылдыра торган, Төркиянең 11 вилаятын биләп алган җир тетрәү булды бу. Шамил әфәнде, менә мондый төбәкләр дип әйтик инде, алар Төркиядә күпме? Һәм бит әле шундый мәгълүмат та бар, мәсәлән, беренче җир тетрәү 7,8 магнитудалы җир тетрәү булды. Аннан соң 32 авторшок дип әйтәләр инде. Аннан бераз кайтымрак, көчсезрәк җир тетрәүләр. Һәм алар әле тагын берничә көн дәвамында шулай әйләнеп кайтырга мөмкиннәр. Төркиянең кайсы төбәкләре бүгенге көндә дә куркыныч астында? Һәм менә мондый куркыныч булган төбәкләр күпме алар? Дөресен әйткәндә, Төркиянең бүтән мәйданы шундый җир тетрәүләре булырга мөмкин. Бүтән мәйданында. Менә Стамбулда була ул. Измирда булган иде берничә ел элек бик кече җир тетрәү. Анысы бит көнбатышында. Бусы көньяк көнчыгышта. Көньяк көнчыгыш өлкәләре аеруча күбрәк булырга мөмкин инде. Җир тетрәүләре көчлерәк булырга мөмкин. Алай карасак, ул бит менә аның җир тетрәүләр өлкәсе бик узын. Менә Португалиядән үк башланып, Испаниядән Пиреней, Альп таулары, Карпат таулары, аннан соң бөтенләй Төркия бара. Төркиядән узып китәбез Гиндукуш, Гималай, Индокитай. 20 000 километр узынлыгында менә ниндидер бер шактый гына киң шундый җирлек бара. Бөтен җирдә дә шунда булырга мөмкин җир тетрәүләр. Мин үзем Төркиядә ял иткән вакытта 20 ел элек 2001 ел иде ахырсы Аланьяда җир тетрәүне үзем күзәткән идем. Кибеткә кертем дә. Куркыттымы? Кибеткә мин аны аңламадым, дөресен әйткән нәрсә булган. Селкенә башлады кибет, шунда товарлар элеп куяннар, алар алып төшә башлар, мин шкафны тотып торам булай, бөтен кеше кычкыра, миңа да кычкыра, чыгыгыз дип. Мин куркырга өлгерә алмадым инде, бетте шуның белән. Менә бүген Төркиядә яшәүче төркләр өчен генә түгел, республикадан читтә яшәүчеләргә дә бик авыр, чөнки туган җирләрендә аларның туганнары, дуслары, якыннары, шуңа күрә Таргый сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Сез акрабаларынызла илетишим хәлендәмсез, араларында mağdur olanlar var mı? Şimdi günümüz şartlarında sürekli bizler bu Tataristan'da yaşayan Türkler olarak, özellikle Kazan'da yaşayan Türkler olarak akrabalarımızla, ailelerimizle sürekli görüşebiliyoruz internet üzerinden. Benim şu an görüştüğüm Tataristan'daki arkadaşlarım, kendi ailem de dahil herhangi bir sıkıntı, can kaybı yok. Yani bu bizi sevindiren bir taraf. Gerçi memleketimizdeki her haber bizi çok üzüyor, kendi vatanımız. Ama buradaki Türklerin herhangi bir can kaybı yok şu an. Мин белгән мондагы Татарстандагы төрекләр арасында ниндидер үлем китемнәр ишеткәнем булмады һәм ниндидер югалтулар яшәмәдек. Без гәрчә һәрвакыт элемтәдә торабыз, үз ватаныбыз белән, мәмләкәтебез белән интернет аша сөйләшеп торабыз һәм таныш-белешләр арасында ниндидер үлем китем турында хәбәрләр булмады. Рәхмәт, һәм Диләрә, сиңа мөрәҗәгать итәсебез килә. Синең әтиең төрек, әнең татар, һәм 1999 елда җир тетрәү булды. Шуннан соң сез Татарстанга, Казанга күчәргә карар бирдегез. Бу шуның белән бәйле идеме? Җир тетрәү белән бәйле идеме? 1999 елда инде җир тетрәү булган. Шул вакытта иң авыр заман минемчә әнием өчен булган, чөнки ул җир тетрәү һичбер вакытта күрмәгән һәм беренче мәртәбә күрүеннән бик курккан. Хәзерге менә бүгенге хәлләрне күргәч, әнием теге иске елларга кире кайтты. Кичәдә сөйләшә идек әнием белән, бик авыр, куркыныч. Минем дә Мин бик кечкенә идем. 1999 елда инде миңа 1 яшь ярым булган иде. Һәм ул вакытта Син вакыйгаларны хәтерләмисең? Мин хәтерләмим, һәм минем беренче сүзем курыктым дип әйтелгән инде. Беренче сүзем минем курыктым булган шул вакытта. 99 елда булган җир тетрәү, ялгышмасам, әгәр дә мин дөрес саннар күргән булсам, ул вакытта 17 меңнән артык кешенең гомерен алып китә, бу шуннан да котышкыч саннар. Бүгенге көндә әйтик инде менә
үзеңнең аралашкан кешеләр арасында Төркия белән кызыксынып торган яки инде дуслары булган яшьләр арасында ниндирәк кәеф хөкем сөрә? Җыелулар бармы? Берәр төрле ярдәм оештырулар бармы? Гомумән ничек кабул иттеләр әлеге яңалыкны? Яшьләр турында сөйләшеп китсәк инде, минем эшем яшьләр белән бәйле, шуңа күрә мөнәсәбәттә торабыз. Социаль челтәрләргә дә керсәң, бөтенесе ярдәм кулын сузырга хәзер. Интернеттан хәзерге заманда безнең төрек студентлары Төркиягә каникулга киткәннәр иде. Алар белән дә мөнәсәбәттә торам. Алар үзләре җир тетрәве булган җирләргә китеп, үзләренең милләтләшләренә ярдәм итәләр. Бу бик сөендерә. Һәм горурландыра. Исән-саулармы, иң мөһиме? Аллага шөкер. Безнең белән элемтәдә Skype аша Төркиядә яшәүче милләттәшләребез, аларның да хәлләрен белик. Исәнмесез, исән-саулармысыз? Сезгә Казаннан кайнар сәлам. Фәнис абый, ничегрәк, нинди кәеф, нинди атмосфера хөкем сөрә бүген Төркиядә? Millettaşlarım ve aleykümselam. Türkiye'de kaygılı hal. Matem günü ilan edildi. Bayraklar yartına düşürüldü. Mektepler kanikul verildi. Türkiye'nin kaygısını ortaklaşabız. Hazırki vakitte eli tapşırığa kirir aldığına haberlerini karadım. Saat 3'te bugün 8574 kişi ölgenin eğitildi. 50 bin'e yakın yaralı var. Hem 10 bin'e yakın jimirilgen binalar hem yurtlar var. Bu jir titrov 6 fevralda bir tapkırına bulmadı. Şulay birincisi saat 4 olup 17 minutda bulsa, ikincisi zor jir titrov şuluk günü 9 saattan sonra 7-6 bal zorluğunda bağın bir tapkır buldu. Endi şuşu gün çıkışının jir titrowning üzəgi bulup Kahramanmaraş sanala, Hatay sanala, şulay yok Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır şekilli 10 şehir bik ağır halde kaldı. Bik kubcuklar, binalar jimirildi. Ziyan kuruluşlar arasında Tatarlar var mı? Belki yok, işitkenim bulmadı. Tatarlar var ime. Çünkü o şehirlerde, o rayonlarda Tatarlar bik yaşami. Bizdekiler kübrak şu şey Akdeniz rayonlarında indi, Antalya tirelerinde, İzmir şehirlerinde, Mersin şehirlerinde kübrak yaşıyorlar. Mersin'de de hissetilgen, silkingen binalar, ama lakin Mersin'de yaralanışı, ölüşü, sanları yok. Eminim, min uziminde Türkiye'de, Antalya'da 15 yıldan bir advokat bulup işleyim. Benim bir küp klientlerim var idi. Misal için Adıyaman'da alarının birisinden de min haber alalmayayım. Çünkü elektrik yok, su yok, gaz yok, telefonlar işlemi, zaratları bitken dibe etiginde. Tiz arada haberge çıksınlar idi. Biz tiz arada haberge çıksınlar idi. Biz bu silah bizden reklamdan sonra devam eder. Bizden ayrılmağız. Таян нуктасы студиясында Төркиядә булган җир тетрәү турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Дөрестән дә бу инде һәлак булучылар, җимерелгән биналар саннары әлбәттә шаккаттыра, котнала торган саннар, ләкин бүгенге көндә инде исән калган һәм Төркиядә яшәп ятучы кешеләрнең дә, безнең кардәшләребезнең дә хәлләрен бераз күз алларга кирәктер. Чөнки җир тетрәү ул инде гомумән инфраструктураны юк итә торган әйбер. Монда инде җылылык та юк, су да юк, ут та юк дигән сүз. Һәм бүгенге көндә күп кенә шәһәрләрдә, күп кенә шушы җир тетрәү булган төбәкләрдә әле көннәрдә салкын тора һәм кар яуган урыннар да бар. Шуңа күрә алар ярдәмгә бик мохтаҗ бүгенге көндә. Һәм без менә Анталиядә яшәүче милләттәшләребезнең бу инде ярдәм эшләренә ничек итеп кушылганнарын да күреп узарга булдык. Безнең видео язмабыз бар. Безнең милләттәшләребез алар һәр вакыт актив һәм инде ярдәм эшләрендә дә катнаша. Шуңа күрә без бу видеоны хәзер күрәчәкбез. Хәерле көн дуслар, без хәзер Анталия шәһәренең ярдәмләшү мәркәзендә. Күрәсез, монда халык кайный, халык бик күп. Бөтен әйбер ташы зур йөк машиналарына төяп җибәрәләр. Әйберләрне сортировать итеп төяп җибәрәләр. Безнең татарлар бик каты булыштылар, 3 көн инде. Йоклауганы юк, ашаганы юк.
Şimdi başlar barımızda şu kaygı bilen şahap yürüyüz. Neydi? İki tapır kildik. Jiladiya olarak kildik. Elektrik yorganlı batalarında var. Hem de elektrik aşağı pişiriyor. Cihazları, şeylikler alıp kildik. Kiyimler. Başta kiyimlerini yanlarını aldılar. Hazırında türlüsünde var. Yanına deyip etmeyler. Şista bulsun, ütüklengen bulsun. Alıp kildik. Rahmet etip, kabul etip aldılar. Ali takside akşa almadı. Çok kattım. Birinci tapır kürem Antalya'da taksiler akşa almıyorlar. Ayemine anda yaşauşu milletteşlerimiz Tatarstanda yaşauşu milletteşlerimiz de bik aktif yardım kolu suzarga hazır hem şunday bir örnek ko'rsatasiz kile adımlar көптілі mektepte bu işe koşuldu. Ekranlarda көре alacağız нәрселер kabul etile жылытқычлар, yorgan, kışkı kiyimler, yıkı kapşıkları, termos, power banklar siz de aktif bulursunuz deyip ışanabız. Bulganda o'zi g'afuytini bildirib qana aytib o'zasi kile hurmatli tomoshachilar yordam etu tilagi albatta har birimizda da bor, lekin tekshirilgan yoki mana shunday rasmiy o'qituv, ma'arif өлкәсенә караган учрежденияларга дип әйтик инде мөрәҗәгать итәргә, я инде консуллыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итәргә, шулай ук bütün контактлар, bütün телефоннар, адреслар барысы да билгеле, инде ниндидер шәхси карталарга, ниндидер аерым сез белмәгән, таныш булмаган кешеләргә акча күчерү, ярдәм җыю дигән әйбердән зинһар бер үк сак була күрегез, аң булыгыз бу очракта да. Yardım turunda silahşubizne devam ederiz. Tataristan, Türkiye'ye nasıl yardım edebilir? Yardım etmeye başladı. İleride biz hepimiz nasıl yardım edebiliriz? Deprem olayının duyulduğu ilk andan itibaren Tatar halkı başkonsolosluğumuza gelerek yardımlarını iletmeye başladı. Hemen ilerleyen saatlerde de dün biz yardım duyurusunda bulunduk. Özellikle ihtiyaçlarımızın da ne olduğunu söyledik. Bu da yetişkinler için ve çocuklar için kışlık kalın kıyafetler. Җир хәбәре таралгач та безгә кешеләр үз теләкләре белән әйберләр алып килә башладылар. Аннары инде без рәсми рәвештә бу кампанияны игълан иттек һәм без беренче чиратта сораган әйберләр арасында җылы киемнәр, өлкәннәр өчен һәм балалар өчен Battaniye, bot, termos, elektrikli ısıtıcılar, power charger gibi malzemeleri talep ettik. Yorganlar, урын җирләре, аяк киемнәре, җылыткычлар, бүлмә җылыткычлары, шулай ук аккумуляторлар һәм термослар. Hem resmi rakamlardan hem de halktan ve özellikle de Tataristan'da yaşayan Türk vatandaşlarından, Türk şirketlerinden yoğun olarak yardım gelmeye başladı. Bunları başkonsolosluğumuzda topluyoruz ve başkonsolosluğumuzun mensupları ve burada görev burada öğrenim gören öğrencilerimizle beraber, vatandaşlarımızla beraber sevkiyata hazırlıyoruz. Hem Tatarstanlılar, hem mında yaşaучы халык, оешмалар безгә ярдәм кулын суза башладылар. Hem шулай ук мондагы төрекләр дә безгә ярдәм итә. Студентлар белән бергә бу килгән ярдәмнәрне, килгән әйберләрне без туплыйбыз, тартмаларга тутырабыз һәм Türkiye'ye җибәрү өчен әзерлибез. Ve bu sabah çok erken saatlerde Başbakan Yardımcısı Leyla Fazliyeva Başkonsolosluğumuza geldi. Cumhurbaşkanı Minyanov'tan aldıkları talimat gereğince neler yapılabileceğini ve onların ne tür yardımda bulunabileceğiyle ilgili bir istişarede bulunduk. Bugün irtə bilən, irtəngi saatlərdə Leyla Rinatovna Fazliyeva bizə kildi. Premier Minister orunbasarı həm Tatarstan reisi Rüstem Minixanovun qoşuğu boyunca jibərlігәнін әйтті. Nindi tür yardım ita alabız sizə deyib, biz şunu oturub söyləşdik birgəlib. Ve bize lojistik imkanlarını, depolarını açmaya hazır olduklarını ve ihtiyaç duyulması halinde de Türkiye'ye gönderme konusunda da yardımcı olabileceklerini de söylediler.
Ләйлә Ринатовна безгә складларны ачырга әзер булу турында һәм әйберләрне Төркиягә тапшырырга ярдәм итүгә әзер булу турында әйтте. Tabii kısaca şunu da söyleyeyim. Sadece Tataristan'da değil, Rusya'daki bütün diplomatik temsilciliklerimizde, Moskova'da, St. Petersburg'da, Novorossiysk'te konsolosluklarımızda yardım toplanıyor. Ve bizim dışımızda, görev çevremizde Ufa'dan tutun da Çuvaşistan'a kadar hem Türk vatandaşlarımız hem orada yaşayan kardeşlerimiz, Rus vatandaşları ve özellikle Azeri kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz de yoğun bir şekilde bu yardım kampanyasına katılıyorlar. Һәм шуны да кыскача әйтеп үтим, бары тик Казанда түгел, башка шәһәрләрдә дә, башка дипломатик вәкиллекләребез булган башка шәһәрләрдә дә, дипломатик вәкиллекләр булмаган шәһәрләрдә дә бу ярдәм кампаниялары дәвам итә. Анда яшәүче үзбәк кардәшләр, Азәрбайҗан кардәшләр, җирле халык, Чувашстан булсын, Самара булсын, Уфа булсын, төрле шәһәрләрдә әйберләр җыялар һәм безгә тапшыралар. Башкача мөмкин дә түгел, чөнки ул барыбызны, бөтен дөньяны тетрәткән менә шундый фаҗига. Без кабат Skype-ка әйләнеп кайтабыз. Безнең белән элемтәдә Рушания Алтай Истанбулда яши. Рушания ханым, сез ничегрәк танышларыгыз, дусларыгыз арасында зыян күрүчеләр юк дип ышанасы килә? Сәлемсез. Бүген bu aralarda Türkiye бик авыр көннәр кичерә. Безнең күзләр яшьле, күңелләр бик буяк. Tanışlarımız arasında elbette cimrikler arasında kavuşular yok. Lakin şulay da şuşu şir titrəvini his etken kişilerimiz var. Eytik Malatya'da bizden İnönü Üniversitesi'nde işlevşi Profesör Remile Yarullina. Bu facianı özü kişirgen kişi, onlar üniversitetin kampüsündəki işik aldığında okutuşlarga verilgen fatirlarda yaşayırlar. Bir katı silkintip deyirlər. Bik uzun buldu bu silkini. Bitmey, biz kütəbiz. Bireyverde işley almayız, kıymışana da almayız. Nerse işlerge kerekligine de boşta işlemediler. Çünkü tan aldığından yukudan uyanıp nerse işlerge bilmişe turduk deyirlər. İndi divarlar işlip düşə degende tuqtadı nihayet deyirlər. Onları tezgine yürüp çıktık da maşinaga oturduk. Tonga xatli яктырганча хәтле машинада утырдык диләр. Аннан соң инде аларга әйткәннәр университетның шушындый бинасына барырга. Без анда бардык ди, халык җыелган иде инде ди. Безгә җылы ашлар тараттылар ди. Һәм әле ул андагы фаҗига, андагы куркыныч көннәр һаман дәвам итә. Без өйгә керә алмыйбыз ди. Bir kirip çıktık tezgine, lakin üyde bütün eyber jimerilgendi. Kirekli eyberlerini tezgine aldık da çıkıp gittik de. Bugün min yine alar bilen ilimtege kirdim. Alar indi başka şehirge giderge bulganlar. Biz Ankara'ga yol tuttuk. Yolda bütün şirklar. Çünkü hava şartları da büyük yaxşı tügel. Mine şuşunday ağır günlerde Türkiye'ye şuşunday faciga keliyor. Bir көп кешедән борчыдым. Менә Хатайны алыйк, мин телевизор караган сайын йөрәгем шундый әрни. Хатайда җир генә titrәп калмады анда. Анда цунами да булган. Шәһәрне су баскан. Халык ул су басудан да бик каты интегә. Икенчесе бер пристанда химик матдәләр йөкле вагоннарның берсе җимерелгән һәм анда янгын чыккан. Һәм ул янгын башка вагоннарга да күчеп, башка вагоннардагы химик матдәләр дә шартлы яна, бик каты янгын бара. Һәм янгынны сүндерергә тырышалар, инде 24 сәгатьтән артык тырышалар, һәм кешеләрне җимерек астыннан коткарырга тырышалар, һәм менә шушы цунами китергән su baskını bilen de küreşu bara anda. Hanım, bik zor rahmet. Andi günler kabatlanmasın deyip kine telisibiz kile dilere. Mine sosyal şilterlerde de yaşlarımız aktif deyip eyttik. Dilekteşlik bildireler deyip eyttik. Mine seni belki nersedir şok katırgandır, gajeplendirgendir. Belki nersedir kütülmegendir, yazılar bulgandır. Yok, kütülmegen yazılar bulmadı. Bütünüsü bik yardımcıl, her birisi üç kolun suzurga deyip yardım etirge. Bütün Tataristan'ın Respublikamızda karasak, küp milletli yaşlar da kuşula yardım kolun suzalar bizge.
Дөрестән, бу зур фаҗига чорында без инде әлбәттә ниндидер дипломатия бәйләнешләренә, багланышларына таянабыз, өмет итәбез. Рәсәй белән Төркия арасында шуннан да инде күп еллар, күп гасырлар буена барган дуслык бар, дуслык хөкем сөрә. Ләкин бу чорда әлеге фаҗига тагын бер якны ачып сала. Ул безнең бөтенебезне берләштерә торган төрки дөнья өстенә килгән зур фаҗига һәм безнең төркиләрнең бердәмлеген сыный торган һәм бездән теләктәшлек һәм ярдәм сорый торган чорда булып тора әле бу. Tekrar geçmiş olsun, bütün dünyanı titretken facia başka milletlerinin başına düşmesin idi degan tilakda sağollaşabız. Rahmat sizga bek zo'r.